long penalitum along. Lam itini ke than long labang so or sai na people of ketensi sarim tiso ke hai alang panchuro lo lapen ke Karbiang Long Digital News Forum amai pu niliju polo pratisrong par ke hai pan ninga kloben suri suri apa choro pa jeri klo ini labang so mai along nona jong na chitong don niliju polo ni tumta hurisi kese camera brablo ini ata melang ni inton tepin khai pan kagap thi babang fu nuzeng kro ke ha la pendu thula labang so amai long na chitong don non ha jong li tu mo pan lam the exhibition na ne than pon ni bong lo ke sia salong chun bang klemang fu lo rong ti bu de o ti so sang mo ke ha sang di ku pho ke la me hai pan pon de de la pendu thula ele tu ngaching honai la alang li ta me penana di giding labang so aham phang long kachrab du na bang phulo neli mehai lo digital news shot kali lo kapre ka news no galang ni penan kachrab du na bang phulo senior most lang nam lo product te digon to tero na ke hai la pen ke Karbiang Long territorial security security social security committee panisi nilitum homosti long ta nilitum hala dang misen akam si claim pom dolo masuk song hinpen la pen ke pini la bangso amai long na chitong dun kaching honai la pen ninga chitinai Karbiang Long Karbiang Khai aphan kai ke kisung ala chenglok pirthe ke plang ala pen chenglok kapre elitum aphan bidina nge pi la pena pachini pon labangso abitu ngolong kachirabdun korte injil la pen bong marli ni marli tum niarong piglo pini labang somai ni lidana chitong dulong po bangke alam ta ke than nang uji alam da belo athe pini dai tung chitong tumano bangke li tung Karbiang Khai pan awareness kipi bang hu bang piang selo thegmuchot remuchot lapen ke talent domuchot potum kachikrong si li tung bangke lahai aham phanglo sami kacharatun bang hu bang piang selo everyone what anutin lo sami a present of mind adolo lapen ke question mukha ta questionnaire adolo lapen ke kisung ke pho hot sami men ke pajoi ki labangso atwa ke japon bang fu bang pita pini daksi deiklam asini lihin bana bangke ke than je lam ta do elo mohajong jesong talang lo lapu tiso sang ho kisias long klembang fu alang ligin ngia lap jumi pik lo lapen ke pu inti sang ho ngia la jumi pik lo non apir the bang ke iri pa long situ kong lo pir the ke dami phan ke non ke dero elo ekdom easier prap pik lo na lapen ke joy pik aku ko asonra mane pham kachitong ye paname isia letter pinangi letter pipe labang so letter hola da accept setting bangke ke kroi kriya lam ma chini ne stanona bangke minute angbong si ajat a result ali tumong lo laso pirti laso a global pinanglono bangke aprange TV ke lang athai ni kluk news ke lang hala so dolo
sa nona bangke muni tu tumal life lan si ka busy lo TV ke la apora da velo nonke ancho tagali ehe masora panan ta kuan maka cinghon ya ta cinghon tek tek ta teng non te ehe masor pan kacethania huda bangke mobile long si lang lo tilo la si example lo la Piltelo kopima ke do kopima ke langji non ke lai ripang do kalau lai mobile lang sudah kalau tapi piltelo nama serung pelang lah nasi digital lah bagian non ke very important non bagian aku itu India long tapi non bagian digital India buah bangke ilitum arjulong lo la penke thega theglong apra rangdo pini gopil hala mobile antenna ke loga hedi mobile antenna la net fan hai hala so ki klang cheng cheng hu rong che thame gopil la so antenna jong si la so aner tower jong si logai lo tang te ehe mi dungara yedo harwe jang khong pen cheng lo Kuwi narikola ta the velabji ko hala hai di hala sang sang ke than sanona bangke once important ma eli tum chini lo la hello alama ke la penke ako ni lige than na mangtungo bangke kopi ma eli tum ke claim hala so ke claim ma bangke professionally si claim nahi ne sai binong lo ne kam binong lo lahan lo nilikai fan ke lasso ke matha kan sejata claim nahi not a part time job bina ana bang bang phi tum bang hai part time job so si ke matha tha laga rom so pan chole pula so bang ke dolo pulo dang te hedi nang success oni de thi kopi paloma hola ta claim rang la ta claim rang la ta claiming tum do hola ta claiming tum do ko puta lele that means long niya te long along eke hini ke dong pahin ha lan nilimitha example lo I'm very junior niarta we pinang ge hoppe kurang lo te sita nilike claim chipa dupik lapen ke I'm a very genuine I trying bang chethan politics e claim nge chobai pik buku hadi Stalo ne ludung chow ke chubai din thenglong le muthe apor ka chipiu ni la amel lo chubai ba ke ni pini bukulia 1 baje le nai ke damuni lo mati dang meeting lo kok lo aga meeting zate na ne dam polom so an chu pol po bang bom lo de ho that means pholo ka do tum phan ani pa the pa lan chok ne the dam lo ke incoming call from radar stani le school college ke chang li bom ho pholo so pe da ne ke ma tha do ni la kopilo rara sai claim de lo pro tangte tamba hemne ke plan hoda kali ke chami uji pata ke dota kali ke pai ko pe na support lan avedalo dugo ga joini lasi politics long claim dun ko bana chuta kopi ma claim dun ko hala so a train hadi la so teng claim bana to la claim ko hoda dam po and patient ini the thing pik nahi ini thing avelo te nagera chunche ahoglan na thalu patient la bagya dovek nangji courage tu do hadi kaphere ke kom nahi tu hai courage sadi la do nahi sita kaphere honu ta chini nahi itum hikha galo kai poi pahen kaphere joni silam hikha galo mati kali budelo le Now, if you have a challenge, how can you get the knowledge? Kalimadi, who's no knowledge don't forget. School ki dun ABC na puri hai puri dedi hai the GBC. Kapiri ta dunai. Oh. Lasi isimang wedlo pinianisi nalitum aturada anam hiljumi nalitum athaino inut Songjak lemang puai sapel na cepat cini lo. Because of patient, ining ding pig name. Lape
और इदुरटा मिसे नहीं जाना साइल क्लेम ता आखे नो बांगफान है दी आखे नो थेगलों में नहीं हनांग हला सोम ने हना आखे नो के थेगलों मने ला सोलों बांग नांगली लों बांग जुई हला सोम ने ता मिसे कुछ काय ता मथा नहीं जोंसी हला सोम ने जोंसी चोंगपेंग दिन नाक चोची नाक लोनांग ते try to give knowledge थाना बोला तुम Achini no pare no laheno alama bangki. Lasini lana alama pale logo bangke lalo professional simanani. Nepini raga cycle bang fulo lake nekaya lo ne la cycle la bang cycle ni. Kichali dala solo nangyong si doctor M verno. A great example di misenga on food therapy. No na bangke kuna lo profession ke man unke EU kupi hai JNU yes JNU Karbi Angbong ke history lo not only a Karbi but also Karbi Angbong kaddu kami Karbi Angbong dakhai dupik lo sita JNU lo ke maduta teacher man bilang dupik om putra people om putra people on putra people in the Chenang Peak college longta and same base and also once union body also nido union body tak lemra ralo on putra people ikeng melong sing namta oh hala gaten da tingko himati on pugedi aprangan da okaremi we kichali nido hala raju ta chini hi ha tum masti sigar ala to hem binong long ni Parisi ni laban citong lo pe me krijang ring lo. Though I am a representative, but this is not a permanent. Kali badi permanent kali. But social worker ke lifetime lo. Laheno. Hala om phuban theglok pe ni bang kan me krijang ring lo pa. Prang ne tala soteng ne chap idute. Pini ke la om phuban ne lidun des tabe. Pinang ke lidun ko lo bang adi. La so ini mangi lo. And check cipilang cikak tay ko manela ke dami hutan e cikak ng tungtipinan. Cinapin itu ikeng kan ho lulang supen bang pot tak rong kelan hala soga produk singar si yang tu boglo singar solo lo ke ane chu phana be matin tumta room race ke cipi phane looking alam lo an ta jenetene hostel lo ke ta lasi la produk singar lo chu hang nampo asal be so charli bo piniani si bang ke JNU profession ng man ekdom lagi ni great sululo ke Charlie duna ni ke koto Elvin Teron sara tum Charlie dunong lo tra only Elvin Teron sara bela ke Charlie tumta sungpik la pen ke thana tumta sungpik and dormaha ta non pen hedi 1 month ta bela 1 month le ko nearly 2 lakhs now so like God gifted la pen ke because of her patient ke cepat du kali lo la pen mang thik lo cepat thegi lo thek da lo ahem sapur le du kali kitu o sugal di kitu hectic pencil ala ngali du lasi ili tumta bor ilo gote chunbe ki top a reporter tum do lo hol hai reporter tum da kopilo amang thek pen hem plang chiban ko le bang di mati kali madi Epur payah nak pidun plak ala itu ke pelangi pira kalimati non ke itu sih cangkap tu mesti labang sih tu matana part time matana ni lahano nal tu fan request bangke lapen ke non nili theglong lo man kaci pikong pik alo media tu mangbong tak non ning goyang ni it's lots of portal news journalists, junior, maximum juniors. Ekdom alta pin juniors atum hedi portal news of senior fan ko simani pineng mata chichini babi cha kanjam so sinate gulo lake ke ningi choi ni kola babi ningi te clearly because I'm always genuine I'm trying to make a genuine negi pulo dante ahok se kuji lape ni phana ku tame na kun dere la sonam ni pinang ni nani meeting long tame ni la san si buku
Nang bos tu Kubu ni tu tundu. Jamrok cebek lopo media lo bolon te kai mata gentle do nahi polite fitness do nahi jamrok cebek la ter jinjam do bang ke bang nanglang proji papire teknik yang lo sumni kan looks emhang nang gelang tenta nang papire lan teknik kali pulo tang te they will not tell truthful ahok namak thali dei and always neutral taraju tadala pala di kada pala simana itu kili na tumati ko the 5 pillars of the democracy strongest pillars ke nang itu melo la media tu non ke apra ke right pipi mati non ke right ke thinai lo media tu melo democracy non itungka public representative lahai public representative ta focus ke cebana to bare kunalo dakti bang mati ho media lo se bang mati mudram lekhe hois mudram lekhe what he has done in the past and what will he do in the future true media ke sedai mati nasi nona bangke media tu melo pillars lo bangke ni democracy lo ke one ek number lo ke kudang nongke nang tum non nang itu media tu mehdi usuma cuma tanang ni kija dia tu itu lagi jadi kali nang tum si janang labang tu cini ni bangke lahano dormali itu tadi ka lam topik ni lihat school lo isi amai dolang hodak pali dunangi la benke itu bangke kai kita ahok pe depan si claim nangi la benke ni sai binong lo ni kam binong lo la hai la si mata pami lo ko ke chunchi da di ku be chun be di la anda lo ni lita arna lo ni jumi na ham bi ka lo ni li thana ta doi lo la benke pamu het el kumnizil polo rotis long par ke ha ba pulo isi CM sar ke ha pan memorandum ki pido la so memorandum bangke issue of media pass Karbi Anglong Digital News Forum and the regulatory body will issue media passes to journalists for event hosted by KSC involving VIPs. La solang ke CM Sarfanta nilita thanpo la penke la ke sar interest lo interest di lo ke la bang nitum da ko josi kudung sulo krong ke ansusit sarbangka ke claim pan aning hangpo ne tum labang e project pen participate ko la penke this aim to minimize inconveniences caused by unaccess of media personnel and to regulate the media's role effectively ahong la ga itu man jipi muhada ne thang ma ti senior junior yang si cichini ne polodang te laga pai lo laga discipline to thakilo ke non itu politician tuntalo party ran kam iklan tuntalo ne ben senior atum phan jok si ma chipi pe polodang te lage e phandason no mana pipi ke man chipi sore na ko pamuheta ni gelo solo ngang ne ko tani ko sini gelo binang ana media tum ajo ki kobo la portal news ke do tum kabe pen sike chukle pina apola ta chini lo hedi sidame lapan si tum chali konan ko senior tum pan mal pini ko sama la bage itu na chali kon bon lapan ke that issue of press stake additionally Karbi Anglong Digital News Forum and the regulatory body will be responsible for issuing press stake for journalist vehicle. This measure is intended to reduce confusion caused by the proliferations of vehicles bearing press tags and to ensure that the public is well informed. Press mane di hafta ke claim lo belum te negari lo ke press tu jito belum ning tu hai langsung culture bang ke semua itu cari nak tu without authorized cilokai ke data cok authorized ki PDA ja pong tum tum di itu press tu mang bong ka hola tu malang si itu
approach nak po hala tu bela si authorized lo product te la bagai tum claim ilo lagi noni kali product te senior gari lo na press doang junior gari lo na press doang product te lagi la ta pinaan itu kecatan te munak po la bakta itu cari nak ko la hai lo la so ka chini je phana bangsi la pu ala itu ma bangke la regulatory budi bangke kuri nei ko bangke ka chuni report pa do asi nili la bang so la mang ta siam sadan chuni report ko condition for news dissemination. Furthermore, any individuals or organizations intending to hold a press meet or press conference must invite Karbi Anglong Digital News Forum only upon such invitation, and if the press meet is held in the office of KADNF, will the news be broadcasted or published on the digital news platform? Ipilo la solam angke la solam angka nitum party level kado la penke authority government level kado la sejak press meet lebih ni bustami alang nitum hoi ben daw sonte busi chune riduma tudi la me pigalam lo ni le bangke party level ong thanpo na pensiam sa fanda pachimi ko solam angka ni pilo la very kopila puita ho good decision. Exclusivity to KADNF. This provision apply exclusively to members of KADNF and also encompass digital news platform and portal news channel. Chalo lagi so related lo alam tebang ke. Si kadu kami pantah suri kacuro pajiri lo nili thangka nang pimobe thangka nang mat pimobe lancho lo nili lami tethini nang than long bangke la so long isi hini ba ke chokli mduji ke choba bangke accept ma ke chok che bangke la ke anu tinda ke pasidi lo pa e order na langa lo ni na chone ni thek tikang thai bangke si adu ga be pata ningkan ki mita na ke lo posi ningkan ki mi ahir jumi pajero tikang lo la pen ke bangiani ke bangian ningkan itu adu ga be kiru ki ma son an ke plan pe je phan alam lo ahir jumi hangsi so much.